Hosea, Hosea,
Siyakholwa ukuthi nganyalo ukhona Nkosi. Siyakholwa ukuthi nakule ntaba uNkulunkulu la singake fike khona wena udaba khona ube uNkulunkulu. Usethwele uNkulunkulu ngemhlane wakho lomkhulu longatsilwa waba uNkulunkulu wethu. Usimemile uNkulunkulu lapho uSathane athi ucedzile khona nathi. Wafike wasiphakamisa. Usikhiphe uNkulunkulu emathuneni basingcwabile. Bathi asiphindze sivuke. Wafike wena wasikhipha. Wasiphakamisa. uNkulunkulu lomgcwele lamuhla uvuka emagama lakhulunywa kulamanye amadoda eBhayibhelini. Lathi singaliqula kanjani iculo lentokoto sisevenile kuthunjwa. Siyathandaza uNkulunkulu egameni lika Jesu ethambana. uNkulunkulu wethu wemusa sinesuka kwesiye kuphi Nkosi. Singakuyekela wena uNkulunkulu sithi sethembele. Sikubone babe usethwala uhamba nathi indlela yethu yonke. Sabona uNkulunkulu athi babe lokwatiko ubasibane endleleni yethu. Nalamuhla uNkulunkulu ebusuku ngegama lika Jesu siyathandaza babe nakumnyama wena ukukhanya kwethu. Lamuhla kwasebusuku masiphelelwa ngemandla wena uba ngemandla ethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga nqaba yethu. Athi babe lokukhuluma kangcono leli dwala leli leqashwa ngebakhi. Athi kodwa bheka nyalo seliyinhloko yegumbi. Siyathandaza uNkulunkulu ethambama ngegama lika Jesu. We pray to the chief cornerstone egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu sibuka tintsaba leti phambi kwethu. Sibuka igama lika Jesu. uNkulunkulu sibuka amahlathi lemephambi kwethu. Sibuka igama lika Jesu. Sibuka babe tinkinga lesibhekene nato. Sibuka igama lika Jesu. Sibuka lapho sehluleka khona Nkosi. Sibuka igama lika Jesu. Sibuka lapho uSathane engathi utasithathela khona. Sibuka igama lika Jesu. Sibuka lapho basihleka khona Nkosi. Sibuka igama lika Jesu. Makabongwe. 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 Makabongwe okhazimula ngobungcwele. Makabongwe. Makabongwe logibele emafu njengenqola. Akabongwe. Akabongwe lofunga amajiki. Akabongwe ebusuku. Akabongwe. Akabongwe lowalenga esiphambanweni. Akabongwe. Labathi bamkhafulela ngemathe. Wevakala athi babe bathethelene. Abakwati labakwendako. Akabongwe. 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 Akabongwe nosibhandisha amanxeba. Sophasi makepukepu. Wasibhandisha. Akabongwe. 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 Akabongwe nowephethe amandla njengengubo. Akabongwe. Jesu. Akabongwe. Akabongwe. Akabongwe lomemeda tintsabeni. Uhase phase tiwashini. Akabongwe. 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 Akabongwe.
akabonge, akabonge. Hawu, siyabonga kuphila kwethu. Siyabonga kuphila kwethu. Namuhla simi kumusa wakho Nkosi. Namuhla simi kumusa wakho. Oh Jesu. Oh Jesu. Oh Nkulunkulu. Oh wena usibamba ngesandla. Uhambe nathi lapho usiphelelwa ngamandla khona. Usikhaphe. Sibone Nkosi uphuma nathi etigonzini. Lapho bebathi siyophuma khona. Bafike wasudosa uphuma nathi. Bathi basukile basibona sigijima ngesheya. Lapho sithi makabongwe, 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 makabongwe. Wena mhlaba vani lamuhla sithi akabongwe. Sibonga Jesu. Sibonga Jesu. Amen. Siyabingelela umvangeli Mabuza. Siyabingelela Gogo, bakhokheli bonke, obabe nomake. Abantu labasha egameni likaJesu. Amen. Ayibonge inkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ukuthi lamuhla sikhona kwanelithuba lokubakanyekanye. Amen. Sindisiwe bazalwane ngemthanda Jesu. Uyinkosi empilweni yami. Angeke ngize ngiyekele umkhonda Jesu. Ayibonge inkosi. Lokungena ukuthi nithi ngeke ngiyekele ukuthi sengimbonile ukuthi uyahamba nomuntu. Kulesinye isikhathi uhamba nemuntu lithemba lingasekho bantu sebamwrite off. Kodwa Jesu abesoloko asedudane naye ambambe ngesandla. So siyayibonga inkosi bazalwane. Amen. Siyabonga bazalwane ukuthi lamuhla sibe khona nelilanga le Passover. Amen. Nathi sibuyile babemcusi. Sihambe kahle babe lapho sibekhona. Safike saphakamisa inkosi yasezulwini. Amen. Athele so ngithi ngizama kulala lapha ekhaya kulaleni. Manje ngiyabona ukuthi cha. Angide ivale le microphone. Ivale the microphone. Amen. Kube praise team yakhona ngabe iyeda into ohlala la. Sikhona nje ukuthi sibonane bazalwane. Ngoba i-praise team ngalenelanga ibese seyitela abantu labamcoka khona nabani. Ngoba ihlala phambili. So praise team yalento ohlala la. Sikhona kubonana.
ngishumayela khona itolo ngicala ngathi ngenda the hour of his death ungisithethe tselelo mfana wami ungisithethe kakhulu ngingene nabacenza kwenda emavili asikhombisa ngangena on the hour of his death uma asafile bathi nabafunzile lebe bakhona ukubona Jesu bakhona ukubona ukuthi nguye ngulebe besuke naye uma ucenza ukubekwa licala lakhe laba mkhanza endleleni bebangasambona ngoba bekasahlipikile bazalwane ufa kwa Jesu yinto labadinike isikhathi abantu bahamba bayoyidadisha bayihlola ukuthi vele umuntu lonormal uyakhona yini ukuthi akaphila kulesimo Jesu bebamfake kuso solo angafa kwakhanzakala ukuthi umuntu lonormal akakhona ukuphila uma akulesimo Jesu bekakuso lenye nje into eyimystery ukuthi Jesu akabethelwanga entandleni Jesu wabethelwa la sibikili sangena emkhathisini wemathambo kwendelwa ukuthi uma siphambano sivuzwa sima iweight yemtimba wakhe isime ngethambo uma ke iweight isima ngethambo bathi labafunzile lobuhlungu lobuvako lobushaya enhlitweni angeke kuze kukhona kumelana nabo in less than 2 to 4 minutes kufuneka ukuthi kube sowufile but he enjoyed the pain wakubeletelela lobo buhlungu lobo and into kaJesu bazalwane lefuneka ukuthi siyadi ukuthi he made a choice wakhetha Jesu ukuthi ayokufa esiphambanweni he could have choose otherwise kodwa wakhetha ukuthi niyaya esiphambanweni niyofela umuntu uthi lo hlabelako athi he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free but wakhetha wathi noma ngabe tingelosi ngingadibida because he had a command ethiwa tingelosi ebenawo emandla ekubita tingelosi nditomlekelela kule nkinga beka naye kodwa wathula ngesizathu sekuthi ukhethe mina nawe indzaba yekufa kwa Jesu indzaba lekufuneka ukuthi kwangathi singahlala siyijova kubantu ngoba uma ngabe uyokhona ukukhumbula iGetsemane eluhambeni lwakho naNkulunkulu angeke uze kuyekele khona uma uyawukunga iGetsemane akuhluphekela ekuzuyekele khona manje inkinga yethu thine uma ihlupheko phambi kwethu sikhohlwe ukuthi kunalo abethelelwa thina kume inkinga nekuthi umsebenzi ngimthola sikhohlwe ukuthi kunalo wakhetha kufa wathi ngenxa yenkhathi yami senenelilungelo lokuyokukela noma ngabe yini manje thina inkinga siyakhohlwa but lamuhla I want to redirect you bazalwane sibuyele emuva sitokwathi ukuthi uma ngabe sibhekana netimo sathi ukuthi kukhona lo wasifela uma ngabe ubhekana nebantu bakubuta ukuthi yindlela loyilandzelako ubatshele ukuthi ngiyilandzela ngoba ngafelwa
bengishumayela kahle KZN ngibatshela ukuthi Shembe ukhona kodwa kunalokho entulu kwaShembe laba buya kaIsrayeli bathi likhona vele lithuna lelingenamuntu likhona alinamathanga ngithi ke kulabazalwane uma Jesu asalenga lapha esiphambanweni asafile kwasuka lenye indoda yahamba yayophela isidumbu saJesu ufike yathi ngicela nomntwana kunelithuna lebengilithengile lihle ngicela uthi asaloke ethulwa lapha esiphambanweni kani emasotsha bekayile ayoqhela ukuthi abephulwe emalungu labantu khona abantu osheshe bafe lingakefiki lisabatha bahamba bephula labantu abangala nangala bathi baya kuJesu bamkhanza safile oh uye uve bantu umuntu nasagula uve bathi kwamazi ukuthi ngabe sowuyafa uyaphumula kodwa the day uphuma simemethelo ukuthi akasekho ubone the same people semakhaya Jesu kebeka kulelo awalelo ke bathi ngicaba khanza ukuthi akasekho kwasuka indoda yathi ngiyamcela hey kodwa kunento lengiyithandayo lithi iBhayibheli kwakukhona umfati ligama lalomfati bekunguVeronica bathi lababhala incwadi Veronica wakhipha sidwedwe wahamba waya ebusweni baJesu deformed as he was angabonakali angabukeki wefika ebusweni baJesu wafika wamesula ngalesdwedwe wathi uma amesula wasalela buso baJesu basalela kulesdwedwe wasithatha Veronica wasigeba kahle kwaba ligugu lakhe lekuthi noma bangamphika noma angafa angavuki noma ngabe sengisengenele inkingeni noma ngabe sengiyahlupheka kodwa uma ngibhekana nenhlupheko ngiyavula sidwedwe ngibuke ubuso bakhe kwangathi uma abuka ubuso bakhe uyahlabela athi nxa ngimbona umsindisi efa esiphambanweni ngiyawuyisa ntoni na ambuka kulesidwedwe lamesula naso bathi lababuye kaIsrayeli ethuneni laJesu solo ikhona leyo ndwangu mawithatha uyibuka ibona ubuso baJesu kodwa lobuso baJesu uma ububona kule ndwangu ubhalwe ngengadi akusiyo idrawing lefana nema-drawings bonke lenziwa abantu ubhalwe ngengadi safelwa abazalwane safelwa noma singamake dludlu ngiyacela ngiyathi bazalwane kunebantu abanye sathanele nje abantu abaphazamisako esungweni baphinde kweshameni ngiyacela ukuthi sihlale ngiphansi sihlaliseke lento lengikhuluma ngayo lena inkulu le ngiyacela ngani labasha nihlaliseke nithulise nithando safelwa abazalwane uma kungake kufika umuntu angene lapha emnyango afike athi ngubani lothi abakafi bonke labantu labana kodwa akufe yena esikhundleni salabantu labana sesibona ukuthi ukhona into kaphakamisa sandla athi mina ngiyacela ukuthi ngibafele labantu kodwa
kodwa kwasuka indoda lebe ingangadi singadani yathi mine ngidabafela. iBhayibheli lithi kwabanjwa umhlangano ezulwini kwathiwa kubani lotawukuya emhlabeni ayolamula indzaba yekwehlukana komuntu naNkulunkulu. Futhi umuntu loya emhlabeni wesuka ezulwini sekadi kuthi kuyokwendekani kuye uma efika emhlabeni. Wathula ezulwini, wathula ingelosi wababeke lothi akuye mine. uNkulunkulu abudile ukuthi siyothuma ba. Lithi ke iBhayibheli wathi kuloko kuthula lokho kwevakala indoda ithi thuma mine babe, thuma mine babe. Wayikhulula uNkulunkulu wayiletha emhlabeni. Ngibambelene eMakorinte, 1 Corinthians 11 verse 23. Wayikhulula wayiletha emhlabeni. Ayibonge inkosi yasezulwini. Verse 24 bazalwane ngixolisa. 1 Corinthians 11 verse 24. Lithi ke iBhayibheli uma eda Jesu emhlabeni uda nentombazana Mary. Angeke ngize ngiye lapho but ngimfuna ngesikhathi kufe Lazaro. Uma kufe Lazaro alandwa Jesu, 1 Corinthians 11 verse 24. Uma alandwa Jesu kuthiwa Lazaro zofile. Awunabona webhesi lenkhabothi yakho. Lokuthi ni uma ulandwa Jesu afike athi Jesu ngiyeda ase angcwatshwe Lazaro. Uma angcwatshwa Lazaro bathi bantu sekuphelile naLazaro. Kuthi ngelanga lesi4 ngiyathemba nalabo bebete kutolila ihlobo labo ani leli athi lokhontrol umngcwabo bese lihambile. Kuthi ngelanga lesi4 aqhamuke Jesu. Athi Jesu akachamuka afike angabani lutho, afike athi nimbekephi. Uma athi Jesu nimbekephi ishumayelo yangalelanga leyo. Uma athi Jesu nimbekephi esikhundleni sekuthi bamkhombe ukuthi bambekephi bathi sewuyanuka. Uthi ke Jesu ngikhombiseni lithuna lakhe ahambe Jesu aye nabo ethuneni. Uma efika ethuneni afike athi Lazarus come out, avuke Lazaro. Uma avuka Lazaro besuke emaJuda akhe luzulu lokuthi lo muntu uvuse umuntu ekufeni. So daweba emandla embuso weMaroma. Bathi lo muntu kufanele ukuthi abulawe. Uma kuthiwa Jesu akabulawe batitshele uthi Jesu batambamba uma kwendiwa iPhasika. Esuke Jesu, esuke Jesu angayi lapho bahlangana khona. Atshele abafundi bakhe, athi kubafundi bakhe hambani niye emzaneni. Uma nifika niyawufika nihlangane nemuntu. Uma nihlangana nalomuntu nifike nimbude nithi ithi inkosi siyawukwendelwa kuphi isidlo senkosi. Bathi bafuthi uyawube asathi ngalo athi Jesu nimtshele ukuthi ithi inkosi. Lethi ke iBhayibheli uma befika vele kulomuntu bathi bakhuluma nalomuntu abathathe aye nabo ekamelweni lesetulu. Uma befika abafundi kuleli kamela bafike bakhanze ukuthi vele lilungisiwe leli kamela. Bafike bafundi
bangene bahlale kani ngekwesiHebheru uma kudala iPhasika kunesidlo lesentiwako nikubambeke nyalo leli verse siyawugcina ngalo le kunesidlo lesentiwako lesidlo lesi sentiwa a night before iPassover sibitwa ngokuthi isida meal uma ke kudliwa ke lesidlo kusuka sonke sive semaJuda sihambe siyohlala uma ngabe kungumndeni wakamabuza kubidwe bonke bakamabuza bangene endlini bahlale bathi bangahlala etafuleni bomakoti bese balungisile ukuthi kutawudliwana bese ngasenhloko yetafula kuhlala umnumzane lomdzala lowathi umlando wesive sakamabuza bese kuthi kungadekwa kahle latafuleni abese uyasukuma lona lomdzala uma asukuma lona lomdzala bese bantwana sebaqala ukubuda imibudo sikhuluma ngebakaJuda bantwana benkosi uma ke asukuma ke lo mntwana abuda imibudo kuthi sifika njani la sikhona khona athi ke umuntu lomdzala kwake kwaba khona inkosi eGibhithe ligama lale nkosi bekuthiwa nguFaro beyingadani naNkulunkulu isihlupha isigilana bathi ke labantwana manje kwendekani kuhleliwe kulungiselwa sidlo senkosi nakusasa bese ithi ke lendoda kwafika indoda ligama layo yathi uMoses yafike yathi ithunyiwe uNkulunkulu uthi itosikhulula bathi ke laba kwendekani bathi ngenxa yebulukhuni benhloko Faro wala kusikhulula kodwa uNkulunkulu wase uyakibonakalisa wagcina Moses asayiwinile bathi ke laba uma niphuma kwendekani athi ke lo mthana saphuma siholwa sandla lesinemandla sandla saNkulunkulu bese setukwethu uma sihamba athi sathatha luhambo saya ehlane lapho bekufanele siye khona bekuluhambo lwemalangana nje ukuthi sifike kodwa bekufanele siphume sibheke entshonalanga empumalanga kodwa sathi uma siphuma uNkulunkulu waMoses wasikhipha wangasibhekisi empumalanga wasibhekisa entshonalanga bathi ke sahamba ehlane iminyaka le40 bathi ke labantwana umsebenzi webantwana wekubuda kuthi bafuna uunderstand ukuthi sibuyaphi athi ke lona ehlane lapho besihamba khona kwake kwaphela manje kodwa uNkulunkulu walendoda bekathi ayosikhipha wakhuluma nalendoda wathi ayishaya idwala yashaya idwala waphuma emanti bathi ke ehlane lapho besihamba khona bekuthi abusuku kume ikhanyeti phambi kwethu bese sibuka ikhanyeti silandzele beyithi lapho ima khona nathi sime singahambi bekuthi emini uma kushisa la kube nelifu etukwethu lisambonye lilanga lingashisi bese bathi impahla tethu atizange ndaguka ehlane netinyawo tethu atizange ndavuvuka for 40 years sisulazula ehlane bexoxwa ngakusasa kutawudliwa sidlo senkosi oh uSesulweni
Inkosi yami nakusasa kutawudliwa sidlo senkosi ngiyayivale ngifuna ukukhwebuka nyana nakusasa kutawudliwa sidlo senkosi sidlo senkosi bazalwane awuyi kuso ungasi-understand ukuthi udla ini uma uyokudla sidlo senkosi kufuneka ukuthi usi-understand ukuthi kuphi lapho kuya khona ngoba uma uyokudla sidlo senkosi unetinto lokufuna ukuthi nawe ungena khona understand bathi-ke lapha sengawubuya kule verse bathi-ke lapha atshe kwentekani ehlane athi-ke mkhulu sake sefika emkhathini wetindzaba sathi sithi siyaphumula phambi kwethu bekunelwandle lolubovu emaceleni kwethu bekunetindzaba sathi sithi siyaphumula sabona impi yaFaro iqhamuka etulu entsabeni kanti besicabanga ukuthi sesihambile bathi-ke lapha kwenteka indoda lebesihamba nayo lebeyisikhipile yesuka kithi yasishiya yahamba yaya kuNkulunkulu wayo yafike yakhuluma noNkulunkulu wayo yabuya yathi nayibuya yafike yasitshela emagama yathi lamagibhithe leniwabonako edakini anisayuphinde niwabona yo wasibondekani sengiyacetha ngale athi-ke le ndoda beyiphethe induku sayibona iphakamisa induku iphakamisa etukwemanti emanti emva kwawusha umoya sangena sanyathela emhlabathini womile emva kwethu kwaba nelifu lelihlukanisa thine nempi yaFaro wathi Israyeli wegcina nangewela lwabuya lwandle lwavala sathi sibuke emuva sabona titha tethu timuka nelwandle sisiwa lendoda lebeyisikhipile wadonsa lihambo ngaso sona leso sikhathi uma emuka titha tethu wadonsa lihambo Miriam waqula wathi Ebeneza Nkosi usihole kwaze kwabana lihashi lemgibeli walo ukujijelelwana uma kwentiwa lo msimeto ngala Jesu ngala uhleli nebafunzi bakhe laba kwenteka same day laba ngala balandziswa ngemlando ngoba vele lusiko lwabo Jesu ngala uhleli nebafunzi bakhe bafunzi bagadze ukuthi Jesu abalandzise ngemlando bathi bafunzi bagadze ukuthi Jesu abalandzise ngemlando wasukuma Jesu uma Jesu asukuma wasukuma aphethe sinkwa wathi kubafunzi loku umtimba wabo lohleshulelwe nini wathi kudleni ngetikhathi tonke bathi bagadze ukuthi utabalandzisa lesinye story wadonsa inzebe wathi loku kwingadi yami lechithelwe nini wathi uma nidla niphindze ninatha nimemekela kufa nekuvuka kwami ize ibuye inkosi ukhuluma akafi bazalwane
uthi lokhu ngumtimba wami, lokhu yingadi yami. Bazalwane, kunengadi leyaqitheka esiphambanweni. Uyabona uma ngabe udla iphasika, kufuneka u-understand uma Jesu ahleli nabafundi etafuleni kudliwa sidlo senkosi, bekukade ku-exchangewa ema-characters. Athi Jesu, lethani kwahluleka kwenu kimi, nithathe amandla ami. Athi Jesu, lethani nihlupheko kwenu kimi, nithathe unqoba kwami. Kuyadliwa, kudliwa sidlo senkosi. Sidlo senkosi bazalwane asisiso salabangcwele. Sidlo senkosi uma usidla siyakuguqula ngekhathi, kodwa emandla esidlo senkosi asekutheni uyasazi yini ukuthi sendani kuwe. Emandla esidlo senkosi, sidlo senkosi bazalwane, uyamnika lodzakiwe umchazele uthi nyalo sewuhlephula umtimba. Njengoba uhlephula umtimba ngento yokuvalelisa tshwala namuhla, ngoba phakathi kuwe kungena i-DNA yasezulwini. Njengoba udla lesidlo senkosi, uma ngabe uphethwe idimoni lefebe, ngento yakafebe uyakuvalelisa namuhla, ngoba phakathi kuwe sekutawugijima igazi likaJesu. Uma kuhletiwe etafuleni beku-exchangewa ema-characters. Mawudla sidlo senkosi, uma ngabe ugula, mawusifaka njengephakathi, kufuneka ukuthi sikuphilise ngoba udla umtimba waJesu. Mawudla sidlo senkosi, sidlo senkosi bantwana benkosi. With understanding, nisidla ngekukholwa. Uma abantu abagula, uma ngisidla, uma ngingena ekhaya lami, nithi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngiceda kuhlaphula umtimba wakhe. Sidlo senkosi makedlulu, kufanele siqoshe ukugula ekhaya. Sidlo senkosi sifanele siqoshe ibhadi. Akusizwa nje sinkwa lesa uthi indawo uhambe nihlephule nje, hambe nihlephule. Ubathole sebaguqile batishana abaserious. Shit your team, B. Shit your team, B. Abakakhona ngisho ukuqolela. Kodwa batikhanza balungele kudla sidlo senkosi ngenxa ye-type. Sidlo senkosi asidliwa abafundisi. Sidlo senkosi sidliwa ngulabasadiko kuthi senta ini. Sinemandla sidlo senkosi. Mina sikhona sami lapha emotweni, angisishiyile. Yinto nje lehlala la emotweni, ngithandaza ngayo. Ekhaya nami uma kuthandazwa ngingena naso. Alendlela ngakufike ngithi lamuhla sitokudla sidlo senkosi, siqoshe amadimoni, siqoshe umoya bathakathi, bese ngiyabanika abantu abami ngithi lokhu
umtimba ingadi yaJesu le bese ngiyabanika futhi angisendi ngamabhiskiti ngisenda ngalokhu kwasombaba bese ngiyabanika ngithi lokhu ngumtimba waJesu lodla lokhu sowuphilile ngegama likaJesu bese ngiyasibusisa bese bayadla ayikho bazalwane lena ukuthi udliwa sidlo senkosi abantwana baphume sifuna ukuphila sodwa sifuna ukunqoba dimi sodwa sifuna ukuqosha amadimoni lamadimoni ahamba aphumule kulabantwana ashiye thina nasifika ekhaya abuye amadimoni laba kufuna bas understand lesidlo senkosi la uthi yini iPassover beyidliwa lani idliwa kanjani masidla iPassover we exchange characters Jesu uthatha kwehluleka kwami ngithathe amandla akho Jesu uthatha ukugula kwami ngithathe ukuphila kwaphakathi oh sidlo senkosi bantwana benkosi siqoshana ukhondolo lokuhlupheka ekhaya ungadla sona noma ngabe kulayinage yasekhaya kini kude loke wasebenza kodwa nase uhlanganyele esidweni senkosi sidlo senkosi kufanele ukuthi sikhulume nekhondolo lwakini sikutshela ukuthi usupheka uyaqhamuka namuhla sidlo senkosi iPassover akhulumi ngale constitution emasondo nimxolele akhulumi ngale constitution emasondo ngoba nami ngiyangikhandati khanza kuthiwa angende ngesibheke iconstitution but ngikhuluma ngesidlo senkosi lesi Jesu bekasidla nebafundi bakhe Jesu wahlala etafuleni wageza inyawo kaJudas athi kahle ukuthi Judas lomthengisi kodwa wathi nakasihlaphula wahlaphula wamnika naJudas wangasho ukuthi wena Judas phuma ngoba sewungena umsathana wamnika asemamnika wathi lokhu umtimba wakho lohleshulelwe nini musiphi lesi sidlako thina sithi labangcolile bangasidli kepha Judas wasidla ayothengisa Jesu wahlala Jesu wahlala nabageza inyawo na Judas naye wasonzeka inyawo watesula Jesu inyawo lesigebengu athi kahle ukuthi lo uyangithengisa lamuhla ngiyebuhlungwini nguye lo identify watesula Jesu inyawo kaJudas kodwa thina sifuna naso noma side imali yokuthenga lamaqebelengwane umfundisi wami ufuna siwathenge nabe maningi lamaqebelengwane ahlale nasonweni uma ngalendlela ukuthi uyasukuma usufuna kushumayela uve into ikhomba la uthi ayime inkonzo singena esidweni saNkulunkulu ime inkonzo sidle umtimba waJesu siphume siphilile sidle umtimba waJesu nabantu abandi baphume banenhlamba umtimba waJesu wazalwane ukhona ukufuneka usendele bona umtimba waJesu ukhona ukufuneka usendele bona angeke sihlanganyele emtimbeni waJesu siphume sinjengoba sinjalo angeke uma usibamba bakunika lesigqebelengwane alibeka la sandleni futhi ufuna nginifundzise ngoba sike sanika labanye umuntu avele ekhipha isandla sasekusecele kanje niyo lefuna ukuthi sifundise abantu bethu uthi lokhu akufanani nebhiskiti loliphiwa bangani bakho lokhu ngumtimba waJesu uma usibamba kahle usibambe kanje bathi bangasibeka la sandleni sakho bese uyazivalela kanje uthi ungasivalela bese uyathandaza ngekhathi enhlitweni uthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ungcwele
ngiyacela Nkosi ukuthi ungihlole inhliziyo. Ngiyacela uNkulunkulu nangabe kukhona lebemphambene naye, ngiyacela ukuthi ngisalonge ngixolela engakawufaki umtimba wakho bephakathi kimi. Ngiyacela uNkulunkulu uma ngabe kukhona bekungehlula, sengiyacela manje njengoba ngifaka umtimba wakho, sengithathe manje, sengiyazi ukuthi ngiyawubamba kakhulu, usibambile. Sebangathi sesiyadla sosilethe emlonyeni, uyasifaka na usifaka usibeka la bese uyasinambitha. Oh sesinambitha nasehla siyaphakathi uvumelana naleli verse elithi lo umtimba wakho lo sheshulelweni. Uma ashaywa esiphambanweni uqephuka lokho lokwaqephuka bekukaze kwakha lokho lengudlako nyalo. The Passover. Let's get the Bible. Bathi uma baqedza udla sidlo senkosi. Ayi, ngiyithanda le. Lithi mvakelo wami base bayaphuma bayalandelana sebahuba lihubo lentokozo. Lisijalo la Jesu bekade uthi uyakuphi, kodwa wathi ungaphela kudla sidlo senkosi baphuma bahlabela. Bahlatsheniswa yini? Bahlatsheniswa ukuthi sebanemandla ekumelana nelohambo loluphambi kwabo lolukhulu. Yabona umntwana wakho uma ahamba, mfundisi wami, aya ecollege, kwangathi ungampita uhlale naye phasi uthi abubuye sidlo senkosi ungakahambi, uhlale naye phasi uthi bese uyamnikeza uthi ungakahambi mntwana asesihlephule. Lokhu kuyokusida eluhambeni lwakho, noma ungahlangana nebantu lababuya kulamanye ama-old, kodwa uma uhlephule la bese uyadla angakahambi. Ngiyafisa kwangathi sonke singayenda lenkonzo lemitini yethu inesimolo kubantwana lenkonzo. Ikhona into leyishayako enhlizweni yabantwana. Yabona nje mina lo wamntwana lomncane singahlala nje kuphela 3 weeks uyetha atongibuta si papa sidlo senkosi sisidla nini ngandlela, ngoba bayadi ukuthi ngabatshela ukuthi uma sewudle lesidlo lesi angeke nize ngigule. Uyabona bazalwane, uma athi Jesu, uma athi Paul, lokhu ngakwemukela enkosini, uthi ngabo lobo busuku lakhashelwa ngalo, wasukuma wathatha sinkwa wasihlephula, wathatha inzebe wabanathisa. Bebekhuluma ngengadi lephilayo, ingadi lenemali. Ikhona ingadi bazalwane lenemali yedlula tonke ingadi. Yabona thina sikhule emakhaya kuhlatshelwa emadloti, kuwe inkomo kuhlatshelwe edloti belingekho lelingadiwa. Lamuhla ngivela omunye akhuluma la edolobheni enhlangano wala mashobela athi yena nakafa akaye ezulwini kuyabakupha. Ngathi ube uNkulunkulu angakusida lolukholo lanalo lokuthi uyababuka aliguqule, amfundzise ukuthi uma afa ngiyoba lithuna la ngogwakhe ngala umgozi lo yaphasi kube lithuna lakhe ngala
angeke baze babonane nagogo wakhe ngoba gogo wakhe usemgodini omunye ubonile amathambo amhlophe kodwa likhona lithuna lelingena muntu bazalwane ukhona lo wasifela uma singabe sihambe with understanding ukuthi ukhona lo wasifela labantwana laba will be the church for tomorrow libandla lakusasa leli njengoba nilibona nje ligcwelela nalo libandla lakusasa leli ngathi noma nibabona kahle yini laba libandla lakusasa uma siyawubamba labantwana sibabambe sibasonzele kithi ayiphume lento yokuthi nithuke abantwana emakhaya ngelisondo liphatha amabhayibheli nitela ayiphele lento leyo uthi umntwana nesihloko lenkulu ngelisondo uthola i-praise team libandla lakusasa leli liphinda ukuthi thina batali silakhe leli bandla leli siyawulakha ngenkambo uma lo mntwana ehluleka umsebenzi wakho njengemdali uthi ukhuphuke naye uye naye e-altar kaNkulunkulu ufika uthi uNkulunkulu uyacela ukuthi umsinde emfaneni wakho nama ngiphunyuka umntwana wamlahleli kandla umntwana sinjenje bazalwane ukhona lo wakhetha ufa wafela thina kube wasilahlela kandla njengoba senda abantu bethu abasikhona la sikhona khona nakuyikhuluma ngele noma ningangenyani labantwana abangalahleki la wonke umfati lokufudle umntwana wakhe esiswini akamati umntwana wakhe ukuthi kuphi nisile phela nisile emadoda enu angahamba ayejozi abhumuke nithele mashethi lapha mnemeza nithi ngicela umthandazise abanabuye bakwasibanibani kepha umntwana nakaphethwe ntshwala abhize enyuka la taladini awukhoni nemntwana eliloko lakhe ufika uthi gogo ngiyacela sesibide umntwana ngabe simbide lapha khona khona anenenzaba nabo madoda uhambile akasabuyi akasathumeli ngemali nisile nini niyekela labantwana bayafa bayaphela ukhona nje umntana loba athi nike isikhathi ukuthi emini akhuphuke aye lapha etitolo ayobuka ukuthi kunabantwana labayaluka lapha akekho yini umntwana wakhe lapha ngoba njalo abana sekutolaro vele utawuba khona kodwa emini